Da li će Turska napasti? Erdoganov čovek razbio sve sumnje. Hoće li proces približavanja između dve zemlje konačno uroditi plodom? Nova turska kopnena operacija u Siriji je moguća bilo kada, rekao je Ibrahim Kalin, spoljnopolitički savjetnik predsjednika Redžepa Tayyipa Erdogana. Ove izjave su usledile usred tekućih napora Rusije da obnovi veze između Ankare, čije snage i opunomoćenici zauzimaju ogromne delove severne Sirije, i Damaska. Napori su dobili zamah u decembru nakon prodornog sastanka ministara odbrane dve zemlje u Moskvi. Obracajući se novinarima, Kalin je naglasio da tursko nastojanje da se približi Siriji ne znači da Turska odustaje od opcije pokretanja nove kopnene operacije u toj ratom razorenoj zemlji. Kopnena operacija je moguća u bilo kom trenutku u zavisnosti od nivoa pretnji koje dobijamo. Turska nikada ne gađa sirijsku državu ili sirijske civile, rekao je Erdoganov glavni pomoćnik.